totalno smo moderni. Ovo je jedan veliki korak napred jer bi trebalo da što više prelazimo na elektronske servise i na elektronsku komunikaciju s državom. Kada bismo mogli da uopšte ne komuniciramo sa državom. U svakom slučaju, knjižice su svoje odradile. Na red su došle elektronske baze podataka. One zaista više ničemu ne služe s obzirom na to da podatke koje sadrže već posjeduju državni organi u svojim bazama podataka. Dakle, to je jedan relikt prošlosti koji u današnjem društvu više nije potreban. Bilo je i vreme. Vrlo dobro znamo kako kod nas stoje stvari kada je papirologija u pitanju. Taj rolo, Orman, služi za kobasice ili za predmete možda? Tu su i predmeti. Evo, sve je u najboljem redu. Sve je u najboljem redu. Više nema muke sa šalterima, redovima, dokumentacijom. Jedini problem u celoj priči ostaje kako naći posao. Odatle sve ide kao podmazano. Odlazite na razgovor za posao, nadamo se prođete. Poslodavac će vas prijaviti preko jednog portala koji sada funkcioniše, a to je Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, znači sve će moći da uradi elektronski. Jednostavnije, teško da može. Radne knjižice primjenu od sada mogu da nađu jedino u muzeju. Ja sam lično bio više znate za kulen, ali kažu ciganovi snede juto seronja.